bya bindi rero by'ivumbi navugaga no kuvanga ivumbi ryinshi riragenda rikagwa muri mu gace ka Caribbean muri biriya bice tubonamo za Bahamas hamwe bari hana bavuka za Cuba ivumbi ryo muri Sahara rigerayo muri Amazon rigerayo none bijyanye n'ibipimo rero ndabona ya post nashyize kuri X ndabona nyigezeho hari mu kwa kane tariki 26 iyi post mu mibare nari nakuruye nuko mwivumbi riva muri Sahara nibuze ku mwaka hava toni miliyoni 182 zivumbi. Iri vumbi riragenda rimwe rikagwa mu nyanja. Iri vumbi urikize mu makamyano yaho ryapakira amahowo ibihumbi 700. Murumva ukuntu ringana. Toni zigera muri miliyoni 132 zivumbi izi zikomeza kubungabunga mu kirere. Ubwo ni hejuru y'inyanja ya Atlantique ni mu kirere cyo mu burasirazuba bw'umugabane wa Amerika. Toni zigera kuri miliyoni 27.7. Izi ngizi zirimo amakamyo arenga ibihumbi 10. Izi zose ziragenda zikagwa muri Amazon. Gusa ho Amazon ho rizahagwe rwose kuko buriya rya shyamba rifatiye runini si riyungurura ibyuka bihumanye byinshi ku buryo rwose iyo tuba tudafite Amazon abantu benshi baba bararuhitanywe n'indwara z'ubuhumekero n'ibibazo byinshi cyane. Buriya Amazon ifashe runini rwose nkuko bayita ibihaha by'isi. Urabona ko hafi toni miliyoni 30 zivumbi rifumbiye ryaturutse muri Afrika ryagenda rikigwira muri Amazon rikabishyamba ritoshye. Nuko nabonye ari aho baritema nubwo hagiye hafatwa ingamba ariko hari ibihugu bitema. Mwabonye yuko ni twigeze no gukora ikiganiro cy'uburyo harimo abantu bibera iyo ngiyo bibakiberaho mu ishyamba batazi bijya mbere batunzwe no kwihigira gukotsa kugira gute. Abo baracyabangamira rya shyamba rya Amazon ariko ni ibihaha by'isi ku buryo nubwo Afrika ihombi iryo vumbi rijya gufumbira iryo shyamba ariko ishyamba rifite umumaro ukomeye rwose nta kibazo. Irindi rero nka miliyoni zigera muri toni miliyoni zigera muri 43 ziragenda zikagwa muri mu gice cya Caribbean hamwe hari bya bihugu bya za Cuba ibirwa bya za Bahamas ndetse n'ibindi bihugu biba biherereye hariya hafi mu gace ka Amerika yo hagati nguko ibya Sahara. Umva ko yamvura iguye rero ibyo bihombo ntago twakomeza kubigira nka Afrika ifite ubuso bugera kuri 31% miliyoni kilometero kare miliyoni 9 zibangamiwe n'ubuhinzi kuko nta mvura ihagwa. Ibihugu bibasha kugerageza n'ibya bihugu byateye imbere birimo za Misiri ariko nabyo ugasanga ubuzima bwabyo bufatiye kuri Nile. Hamwe umunya Ethiopia avuga ati ndashaka kwiyubakira urugomero abanyamisiri ati turubura intwaro kugira ngo tubure ubuzima mwahungabanyije Nile mwebwe ibyanyu twabivanga. Gusa rero bitewe n'impinduka z'ikirere urumva ko muri Sahara dushobora kuzisanga rwose haguye imvura nkuko hari ikizere yuko ibice binini by'igice kigari cya Sahara mu myaka 2100 hazaba haratangiye harameze ibyatsi rwose harabaye nk'ahandi muri Afrika.